susjedne države i dalje se vodi kao nestao. Mobitel mu je posljednji put radio prekjučer oko 17 časova. Nova epizoda animirane serije Bruca, braca, bruda, brada. Gospodine Najle, još jednom vas molim da vi i vaša stranka napustite ovu prostoriju. Vi nemate ni jedan jedini razlog da sjedite za stolom vladajući 38-orke. Narod je rekao svoje i vi više niste vlast. Koji od vas čuči? Pa nisam zna da ste vi ovaki degenoidi jebate dupi, pa di ste ovo posadili, eva. Dobro, ako niko neće postaviti to pitanje, postavit ću ja sam sebi to pitanje. I je li dozvolo grdilo? Ma i kako je dozvolo grdilo? Otmica u Svrakino. Akšam hajla, momci, dobili smo pritužbu za glasnu muziku. Pa gdje si futro, ba, haha, Keško! Futru nam poslali, brate, na uviđaj, ba, haha! Vidi ga što je narastao sultan, bratov, jel to trening, kume? 17. decembra u 20 sati. Mi smo, što se kaže, praktično u pripremama za ratno dejstvovanje, prijatelji.